Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu i ja sam Nikola i ja sam sam. To je Lara je tu. Ali svi imamo dva story time-a svako, tako da očekujte i dva njena story time-a. A danas, moji story time-ovi su kako sam skoro 2 puta umro. To jest, 2 puta sam skoro umro. I znam da bi vi to htjeli, ali šteta. Jel bi ti Lara htjela da sam ja umro? Da. Say something, I'm giving up on you. Ok, prvi story time je kad sam bio mali nekih 6-7 godina. Sam bio u Bosni i išli smo kod rođaka. I sad onako, dobro, mi smo se igrali, I odjednom smo došli na ideju igrat se, ne znam šta je, skrivače ili lovice je bilo. I oni su imali jednog crnog psa, malog, koji je bio opasan. Bojali smo ga se, šta smo znali, 6 godina. I znači, meni je brat bio rekao kao, mislim, trčali smo oko kuće i meni je brat rekao kao, sakri se ti u bunar. U bunar. I ja sam bio mentalno retardiran, ko što sam i sad. I ja sam ušao u bunar, znači, ali bilo vam je ko neka mala platforma oko tog bunara, tipa samo za nogu, točno. I ja sam onako ušao u bunar i stao na to i samo odjednom se neko onako zaderao. I ja ono gledam, what the fuck? Mislim, kako neće, jer mogao sam se ubiti. Ali na svu sreću izvadili su me tamo. I tu sam. Cijelo selo došlo. Da, onako. I uglavnom bile drame velike, jer sam skoro upao u bunar. Da. Ok, druga priča, isto je bilo u Bosni, da. Čudno je kako se meni sve horor priče dešavaju u Bosni, to jest loše. I tad sam skoro umro, to jest, mogao sam, smrznut se. Znači, to je u tom selu u Bosni i bila je zima. I bio je kao jedan, naš rođak je imao jedan kanal i unutra je bila ta voda. I voda... I voda se sledila. Znači bio onako, tipa ovakav led i onda od ispod je voda. I to je bilo stvarno hladno. I bili smo bratić, moj brat i ja. I oni su bili možda 5 metara dalje od mene, znači desno od mene. I uzeli smo štapove i išli smo probijati led sa štapovima. Imao sam 7-8 godina retardiran. I išli smo probijati taj led i oni su onako probijali i uzimali taj led i bilo je sve okej. I ja sam probio led i nakon nekog vremena ja sam se poskliznuo i pao sam u tu zaleđenu vodu. I bilo je stvarno prehladno i moglo je se tragično završiti jer da nije moj tata dotrčao, izvadio me je tamo, moglo se svašta desiti. Mogao sam se smrznut, mogao sam pod led pasti i ne bih mogao disati ali hvala Bogu, eto, živ sam i retardiran. Nadam se da ste sretni što sam tu s vama, jel niste? Koga briga. Svi moji story time-ovi su Tragično. kako sam skoro umro. To je to što se tiče ovog videa. Ako želite još ovakvih story time-a, ako vam se to sviđa, nabacite like na ovom videu i subscribe-ajte se na kanal, ali lajkate video. I vidimo se u sljedećem videu koji će biti vjerojatno Lari story time. Ćao!